division clear to te in sava in chibai vek ule tunkar chung longtlai district thil thleng langsar zwalte ilo clear hawang u LSA in zir lai te chate choi moi na huna buat sai Central Wile President Bu HC Vanlar Rat Puyan Khohar Labu Piaral Volume 2 Atlangzar Longtlai tle role Rudy Lan Mingwanin boxing in El Nahwanga Mizoram Tan silver medal adong Longtlai World Blood Donor Day sang hi som hi pani man ani Mizoram in Chantu Amamoa Mipuin Congress Sarkar le hunan hak Singun Lan Sunga Longtlai West MLA Tilal Biak Chungi Kania Tuna Chanchin Kim Changzokin LSA General Headquarters in Zirlai Te Chate Choi Moi na hun abuat sai Lai Students Association General Headquarters Chuan MBSC in Kumsang hi som hi pani HSLC le HSSLC result ati chhata ka Longtlai district atanga distinction le Mizoram Puma top 10 na lang pha Zirlai te choi moi na hun zir top ni khan Central Wile Hall Longtlai 3 an buat sai he hun hi pusi rongura EMLAD chuan khwalian ni in man pui he hun hi session hi a chen ni in session khat na hi tumbik cheu vice president chuan kai shwain QF chan liana senior advisor chuan hun ser mangin MC Banner Rovan na changin report ngai thla kani khwalian pusi rongura chuan Zirlai choi moi tak te chu zirna konga bul an tan na chau ani thu soin pathian thoi chunga nu le pa te fuina le zirtirna zom chungin Zirna sang zok zir chun zom zel turina fuya kanram le nam nga fak chu Zirlai te hi ni a voina Zirlai te hi naktuk maya kanram shrai tu tur te le kan nam chan na na ke pen tur te in ni a the top chha tur le ni na sang tak nei turin a cha bok khwalian chuan olsam le nuam sataka zir chin te zinga hlotling an tlem thu soibokin tumru na le twar chelna nen zir tura fuin Zirlai bu le le khabu te atam the angber char chin tura cha in Chiar tam chu hriat na le fin na ani a atam the angber le khabu chiar chin ro u atibok he huna thu sei tu e Vanlar Rat pe farm ball president chuan zirna lama Longtlai district chu anhyam per pol ani thu sein quality education nei turin Zirlai kal khom te chu afuya zirna chalo chuan ram le nam khotlang ati chetheya ati chemek bok ani ti in state le central service a laifa te atam the angber an lu theinan LSA chuan thei top chwa meka chumi konga chuan Zirlai te chuan anti tur ti se LSA po in Zirlai te tan ati tur ati vezel dona in zirna konga har satna in nei ani chuan a thei china LSA chuan thei top chwa pui zel don che wani ti in Zirlai te acha bok LSA General Headquarters buat sai Zirlai te thate choi moi na hun session hi na hi KLN moi chuan kai shwain resource person na raten Zirlai kal khom te hena career guidance nei puin hun man ani Zirlai te chate choi moi na hun buat sai a hian Zirlai somsari panni hena choi moi na thuzia khlan ani a HSLC a Zirlai somli pariat le HSSLC a Zirlai somni pali choi moi na hlan ani a hengzinga hian HSLC a top 6 ni na hautu Lalram Zonsangi daughter of George Lalompuya Chan Marie Longtlai le Ellen Grace Chinza daughter of Reverend Ngur Engmoya Chinza college veng class 12 science Hindi subject a topar te antel ani Central Wile President Bu HC Vanlar Rat Puyan Khohar Labu Piaral Volume 2 Atlangzar Music and Culture Subcommittee Wile Council Veng Branch Te Buatsai Piaral Volume 2 Khohar Labu Chu Ningani Zan Khan Si Wile President Bu HC Vanlar Rat Puyan LADC Conference Hall Atlangzar Labutlanzar tu Pu HC Vanlar Rat Puya President Central Yanglai Association Chuan Piaral Khohar Labu Chu Khohar chung te hnem tu atana tangkai tak ani nge rin thu soin mason na lom om tak ani ati a lai hla da tel ani chu alom om hle ani ati bok Central Wile President Chuan Kumsang hi som hi pali khi Yanglai Association kumsom ngana Golden Jubilee ani a he kan Jubilee lom tur hian Central Wile chu a in buat sai chhomek zela he Jubilee lo thleng tura hian Wile anga kan tho hona ti chakin tho hona tha nei zel ila chu chuan kan ram le nam tan mason na sang zok thlenin ram le namin mason na kong azo don ani ati Music and Culture Subcommittee Wile Council Veng Branch Tehan Khohar Labu Pial Ralhi Kumsang Hi Pakwa Khan Pu Vanlal Waya Chinsa Late Malak na in
volume 1 hi bat sain an lo ti chuak to a volume 2 a hian volume 1 a ombak la engem za dalu bel ani labutlang sar tak pya ral volume 2 khohar na pu hi phek za somruk paruk ni in hla za somnga panga a oma khwang hi azai chi hi ka somnga pasari amin sulfa azai chi hi hla za pan hi le sulfa le leng kho ma sak thei hla somni pakhat a oma heng zinga hlasari hi lai hla ani Mizoram in Chantu Amamoa Mipuin Congress Sarkar le hunan hak Singun Lanchunga Longtlai West MLA Nilaini Khan Lai District Congress Committee Buat Sayin College Venghol Longtlaya Political Training Come Extended Meeting Buat Say Ania He Hun Hi Lai DCC Vice President Pusi Kapsa Watsuan Kai Shoyin He Huna Khwalian Pusingun Lanchunga Chuan Congress Sarkar Chuan Ti Tura Arwahman Apuan Chwa Te Chu Atipuiting Chin Ti Soyin Mizoram Chuan Chan Angaya Ramin Kong Shang Shang Har Satna To Changa Chan Chwak Turin Nakum Toplama Mizoram Assembly in Thanpuya Congress Sarkar Pian Hun An Ngak Ani Ati Khwalian Chuan Pulal Sota President MPCC Kai Shwai Na Hi Kan Ring Toka Kumsang Hi Samni Pathum MLA General Election A Hian A Kai Shwai Na Hnaya Mipui Sarkar Thatak Kan Ne Nge Kan Ring Tlatani Ati Bok He Huna Khwal Zo Pupi Silal Thanliana ex MLA Chuan Voina MNF MLA Minister Te A Hian Congress Sarkar MLA le Minister Te Khan Na An Thok Thazok Vek Ti Hi Mipui Ti Ani Longtlai East MLA Hian Nge Na Thok Thazoka Puzo Thangliana ex MLA Hian Ti Hi Laifa Te Hi Ashachiang Tu Te Vek In Ni A Longtlai East MNF MLA Chuan Puzo Thangliana Atluk Lo Hle Ani Ti Hi Solampon An Lo Shat Vedan Po Ani Ati Khwal Zo Puich Zo Thangliana ex MLA Chuan Thorim Na Zong Zong A Hian Hlok Na A Oma Ka Asoi Mai Mai Ero Chuan Tlak Ran Na Mai Athen Ani Kumsang Hi Somni Pathum Kum Top Lama MLA Kan In Thlang Le Dona Chumi Huna Chuan Congress Party Hi Kan Sarkar Le Theina Tur Chuan Kan Thorim Angai Hle Dona Ama Aya Thazok Le Chakzokin Ke Ipe Nang U Atibok Lai District Congress Committee Buat Say Political Training Come Extended Meeting A Hian Pujero Pianga Chinza President Lai DCC Chuan Thu Soina Neibokin Pulal Tom Lova Chinza General Secretary Lai DCC Hen Atangin Report Ngai Thak Anibok He Political Training Come Extended Meeting Hi Lai DCC Noya Block Pali Shwai Tu Te Town Area Unit Shwai Tu Te Le Frontal Organization Shwai Tu Te Tan Abuat Say Ni In Members Chanhem Tak Antel Ani Longtlai Tle Rol Rudi Lalming Manin Boxing in El Nahwanga Mizoram Tan Silver Medal Adong Panchkula Haryana Khelo India Youth Games Nei Zota Ka Thochani Khan Longtlai boxer Rudi Lalming Mani daughter of Joseph Lalbiak Nungalate Chan Mari Veng Chuan Final Isha Gurjar Rajasthan Laka 4-1 Vandoin Silver Medal Adong Rudi Lalming Mani Hi Light Welterweight KG Somruk Atanga Somruk Pathuma Khelin Khusi Haryana Chu pre-quarter final Anhea Inrinni Khan quarter final Komal Dami Uttarakhand Mi Chu Anhebok Pathiani Khan semi-final M Sweta Tamil Nadu Chu Nhelein Thochani Khan final Hi Khelin Vandoi Zoka Atangta Ani Rudi Lalming Mani Te Hi SYS boxing coach Tisil Ramchul Lavanwaya training Ani China Tuna Hian Sai Hostel Mission Veng Thlang Aizola Om Mekani Longtlaya World Blood Donor Day Sang Hi Somni Pani Man Ani June ni Sompali Thole ni Kha Khovel Puma Thisen Petchin Te Choi Moina Le Thisen Petura Infui Tharna Ni Atan Manchin World Blood Donor Day WBDD Ania Longtlaya Chuan Association for Voluntary Blood Donation AVBD Longtlai Le Blood Bank District Hospital Longtlai Te Changkop Buat Sayin LADC Conference Hall Man Ni In Athlona Thisen Pek Run Pui Buat Sai Ani Thisen Pek Chan Ma Inkhom Toy Buat Saya Lai Autonomous District Council LADC Executive Member In Charge PhD etc. Pu H Silal Thom Lian Chu Khwalian Ania Thu Soin Chan Chan Thi Ngam Nam Inti Te Tan Chuan Thi Kher Ngai Lava Chan Te Le Midang Chan Theina Thisen Pek Chu Ti Om Le Rem Chang Tak Ani Atia Mishington Mi Hne Na Thil Pek Kan Pek Thei Hlu Ber Chu Thisen Pek Hi Ani Ti In Thisen Pek Chu Alha Om Lava Thisena Mishingte Tlantu Iswa Zui Tu Te Tan Phei Chuan Midang Chan Nana Thisen Pek Chu Ain Me Le Ani Atia FVBD Te Hne Na Hian Chen Sanga Ahlan Ngal Ani He Hun Man Hi FVBD Longtlai Senior Advisor Pusila Shwai Twang Anakai Shwaya LKBK Central Chalai Paul Secretary Reverend Rope Kachinza Chuan Hun Ser Mangin Longtlai Blood Bank Laboratory Technician
pu el vanun ro puyan blood bank report apea AVBD president pu elvis lal thang zwala po in thu soin thisen pek poi mo na le midang te pek tak thisen thiang nim nei tura mani in van thiang hin le risel na ngai poi mo atul thu asaya AVBD secretary pu VL mangai zwalan lo man sem na le lom thu soina huna mangbok huna hian kumtina calendar fel taksiama an hmaya bia le unit te thisen pek hun ra man chin ko shan chalai pol pani longtlai area chalai Christian Pol coordination committee le lairam Miswa Krista Baptist Goshen Central chalai pol tinhena choi moina thuzia khlan ania nikum jun ni sompali le kuming jun ni sompali inkara pol le Goshen anga thisen petute waile enkonpui branch Salvation Army Youth COBL KTP longtlai pastor bial PYD Mizoram Longtlai Bial, PYD UPC Northeast India, Longtlai District, Adventist Youth Federation Longtlai Branch, NSS Unit, Government Longtlai College, Le NSS Unit GRHSS Tinhena, Choi Moina Thusia Klan Anibok. Kum sang hi som hi pakhata tanga sang hi som hi pan hi chung khan longtlai blood bank chuan thisen unit sangkhat za pathum lain chung singa unit zakwa somthum paruk za sela somrat pali point paria chu mimal ti big omlova amamo apyangin an man atana pek voluntary ni in unit za somruk pasari za zela som panga point panhi chu mimal tan bi ka pek replacement ania nikum chung vek khan blood bank atang hian thisen hi damlo mamo te tan district hospital longtlaya unit zali pasari zazela somli panga point pariat lairam Christian Medical Center and Hospital unit zali somthum pakhat zazela somli pariat point pasari le Christian Hospital longtlaya unit somli pakwa zazela panga point panga pek chwa ani World Blood Donor Day puala aizola hunbuat saya AVBD chuan midang nun channana voisom nga thisen petling to tenhena choi moina ahlana Longtlai district atangin mi pathum pu HC Vanlal Rat puya Longtlai Bazar lalram din sanga New Veng pui Longtlai lalram fela Longtlai Bazar te chuan he choi moina hi andong ani Kumin World Blood Donor Day thupuyatan hian donating blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives. Nun chantura thisen pek ko nga ichang ralang uti man ania. WBDD pual income toy manzo nu hian LADC conference hall le ANM school longtlaya te thisen pek run pui bat sai zui ni in mi somni pali in thisen unit somni pali an pe a thisen petu te hi mecha som pakhat le mi pa som pathum an ni mi somthum panga omtheina tur lai hostel thar Shillonga CM Puvizir Sangana Hong Puvizir Sanga Chief Executive Member Lai Autonomous District Council chuan Jun ni som pakhat imrin ni khan Lapalang Shillong Meghalaya muna lai hostel thar honna ane he huna hian CM Puvizir Sanga chuan zirlai te chu thahnem ngai taka le kha zir tur le namhmel ti moi tu le ti hming thatu ni ngei turin acha a paisa nei lo chung po arwal ona awanga hostel hidin ani thu soin he hostel hian ra du om tak chwa se kanram le namta na inpek na thar nen thahnem ngai takin lekha kan zira ei zom na tlak thiamna kan nei angai ani atia mason zel turin zirlai te chu abe sei tlat thu soibok CM chuan lai fa zir na sang zok le thiam na dua Shillonga an omchunga har satna an tolo na tura hostel peifel anita chu lom om ati thule LADC sarkar chuan zir lai chau ni lovin na zong mek te tan dan dik tak le kalphung fel tak mangin exam le interview paltanga atling te chau lak an ni to don ti asoibok CM Puvizir Sanga hi pu Enrula Tanzara EM Middle School le pu El Daniela EM Primary School ten choi omin zir lai te fui na thu an soibok Hostel hizirlai somthum panga omtheina tura ram hanni in superintendent in omchil don bok ani hostel a hian dining hall LSA office le garage bat sai ani a advisory board din ni in hostel lu the hun tur le tu le poimo te ti chwa ani ang Shillong Alai Hostel third tour honna hun hi LSA General Headquarters President Pu Vanlal Rat Pu Fambol le General Secretary MC Vanlal Rovaten Man Puin Lapalang VCP Darbor Song le Lai Christian Fellowship Silong Try to Ten Antel Puibog MJA Longklai District 10 Green MJA Day Voicery na anmang
Mizoram Journalists Association MJA Longtlai District ten kumsang hi somparuk achanga kumtina anmanchin Green MJA Day Voicery na chu nilaini khan Longtlai District Rural Development Agency Project Director P Marilyn Razakum thangi hovin anmang Longtlai Press Club Green MJA Day pwala inkhom toy buat saya P Marilyn Razakum thangi chuan Longtlai District MJA ten midang tekong dika shwai tura chanchin bukal tanga zia mai du tok lova ataka anche chhuak tel thin chu lom amati thu asaya Longtlai District a mason na tho wangin ramngo thingle mau achereu na sale a theitop chwa thingphun bel le enkol zui konga chanlak sap so angai ani ati he hun hi District MJA Treasurer Pu H Lavin Moya chuan kai shwain channa hun ser amang hala District MJA President Pulang Hetaral te po in Green MJA Day thutsa asoibo Longtlai District MJA ten Green MJA Day an manna hian final lama tholok wanga UTNPA Department in Swachta Warrior Loman Anhlan Longtlai District MJA Vice President Pu Elvis Lalthang Zwala chu District MJA ten choi moina thujak le tamka fai anhlana Pu Elvis Lalthang Zwala chuan thu soin faina chu chungkwa bulchana na pangthin lunga tu nge hasak apoi mo a chuta tang chuan faina tlan tling nei tura malak na chuan omzia nei theido na ni ati Longtlai Press Club hun hanzo hian khwalian P Marilyn Razakum thangi havin District MJA te chuan DRDA office bula thingchak phunin thatakin anhung ngala nilainia Green MJA Day hun manna hian Longtlai DIPRO pusila shwalka nga po in atelpui ani chongte RD bloka guru sala zirtir tu training kalpui chan ani Longtlai District Administration malak na Longtlai District chunga zirna ti mason nana Pratham Foundation nen changduna pol nga achanga pol sompanhi inkar zirtir tu tetana Capacity Development Training Rahman chu athokhatnan chongte RD block khwam chunga ningani khan kalpui chan ani Nithum otur he Guru Shala Teachers Training hi Chakma Autonomous District Council CADC Education Department hoi hotin Kamala Nagar Public School ningani khan chanania training honna income buat saya CADC Chief Executive Member Pu Buddha Lila Chakma chukhwalan ni in Chongpe Subdivisional Officer Civil Dr. Manesia Khaimei Chho chu khwalzom ania CADC Education Officer Primary School le Middle School te po inan telpui ani Training ahian Master Trainer Pariaten Anzirtir Dona Kamala Nagar Chongte Khopui Chunga Sikul Shangshang Government Comprehensive Middle School Kamala Nagar Public School RCM Comprehensive Middle School le KMM Comprehensive Middle School achangin zirtir tu somruk pasari in he training hi ansim ani Guru Shala Teachers Training hi Longtlai District chung RD block tina kalpui tura ra manania block danga po in buat sai na kalpui me kani Pusi sang changa EMLADC chuan thleng angkhwa YMA Day aman pui Pusi sang changa EMLADC chuan nilai ni khan thleng angkhwa YMA Day manna khwalian ni in hun aman pui khwalian pusi sang changa chuan thleng ang YMA branch ten YMA Day ya khwalian atanan som chu angai hlut thu sain NGO hi Mizoram atan chuan pol ro pui le ngai hlut tla kania le khathiam tak tak ni si ram le khotlang ta na fin na le thiam na mangdu lo le NGO in mangdu lo chu ngai san antling lawa kan chat le thata min enkol tu le min tuam hlom tu chu NGO YMA YLA te hian ni a NGO hi ngai hlut na chang kan shat thar achul le ani ati pusi sang chang a chuan thleng ang YMA branch ten an man atan football volleyball silpulin le sumfai thanem tak thleng ang branch YMA president ne na hlan bok ani thleng ang khwa YMA Day man na khwalian pusi sang changa EMLADC hi party IO achangin mi thanem takin an choi o mani NSUI Longtlai chuan Education Department Primary School noya exam kalpui chu cancela thil diklo le fellow zir chang tur inquiry committee din turin sarkar an phut NSUI Mizoram Longtlai District Shwai tu te chuan thole ni khan thu chwa siamin an thu chwa an tar landanin tun hnai jun ni sari le ni riat chang hi som hi panhi a Lai Autonomous District Council Education and Human Resource Department Primary School noya Primary School Teacher exam chungchanga
amoi lo zonga thuthang a om awangin thil om dan te zir changin thil fel lo tak mai om nge ani ti an soya exam be tu te singa phone kenglu ta phone nen tang ko pa exam te an om ti tar langin question paper leak out nia an soite chu mai ni lo invigilator te na thil dikle langtlang taka exam an veng doni mati laya exam be tu te an lo puile zel te hi aza thlakin amal pho thlak tak zet an ti thu an tar lang bok NSUI Mizoram Longtai District Chuan Kanrama Avoi Khatna Atan LADC Education Department in competitive exam and conduct via hetianga za thlak taka soizui hlo khopa exam and conduct chu rin tlak lawa angaya abik takin primary teacher narak exam chungchanga pheichuan soya tamhlia LADC executive chuan kaltang puilo se an ti thu an tar langa education department primary school hmaya exam conduct chu cancel a thil diklo le fello zirchang turin inquiry committee din tur le exam pat sai that ani theina na mala turin LADC EM primary school pu el daniala le CM zom tak pu vizir sa ngate an nge na thil dik lo ti tu te chui chwa ka shem ngi turin an phut thu an thu chwa hian an tar lang ani Don Bosco School zirlai te pualing legal awareness session wat sai ani thojan ni khan longtlai police te chuan Don Bosco School longtlaya awareness session an wat sai Don Bosco School longtlaya legal awareness ne na hi Father Nelson principal chuan kai shoyin longtlai SP pu Rakesh Paweria IPS le Pusila Rakima MPS additional SP 10 PowerPoint presentation hangin zirlai te hi zirtir na le shilfia na an pe ani he legal awareness nei na hian zirlai zathum te hena thupui poimo tak tak cybercrime drugs manswal poizia sexual offense career guidance le adam te zirtir na pek ani CADC chairman Tharatan chutu omlawin Kali Kumar Tongchongya than ani Zirtobni Khan Chakma Autonomous District Council CADC Chairman Thar Thanna ne ani a Chairman na tanam hing pelut tu chun Kali Kumar Tongchongya MDC chu tlinga puan ani Zirtobni Chairman Thanna puala CADC session kawa pu Kali Kumar Tongchongya than ani thu hi puan ni in Chairman hui CM atan thantak pu Budalila Chakma Hmunruak aloang Medical reports District Hospital Longtlai Tungkar chunga OPD entir zat mi zali somni hriat admit zat naw pang som pathum nen mi somthum panga emergency case tum za som palian neya laboratory test chi sang nei zat za somrat pathum ultrasound ti zat som pali x-ray somli paruk omin tungkar chungin district hospital naw piang panga omin naw pang serious te enkol lai pakhat an neya mithi pakhat an nei bok Christian Hospital Tungkar chunga OPD entir zat mi somrat pakwa emergency case nei zat som pakwa damdoi na naw pang som pathum nen mi somni pali en kol lion oma damdoi na changin mi somni pakhat chwatir an nei ani laboratory assistant test room som kwa pariat nei in ECG ti zat mi pasari le x-ray mi somni panga in an nei bok mi palin hena vaccine pe kan hi a tungkar chungin Christian Hospital naw piang le mithi an omlawa he thu ba sai lai thing in cabin rak pakhat an nei me kani SCMCN Hospital Tungkar chunga OPD entir zat mi zathum somnga pakwa admit zat na pang som pasari nen mi somli paruk amin casualty case room za som pathum le casualty emergency case room som pali an nei bok laboratory test sang ti zat zakwa samruk pariat x-ray ti zat somrat pali ultrasound ti zat somkwa paruk endoscopy ti zat somthum pani dialysis ti zat pakhat ECG ti zat somhi pakhat le ha entir zat mi somli panga an ombok na piang panhi omin mi panhi hena vaccine pe kan nia operation tum som panga nin zaite naw tum som le zaipui chumnga an nei ani tungkar chungin mithi an omlawa he thupat sai lai thingin cabin rak an nei lo ani POL reports Misofet filling station Misofet filling station ha petrol MSC liter khatcheng somkwa pasari le paisa somsari paruk ni in tungkar chungin liter singthum sang ruk alo thlenga liter singthum sang li shal chwa ani afri se la pek chwa ani petrol XP hi liter khatcheng za panhi le paisa somthum pasari ni in tungkar chungin lo thleng thara omlawa liter zaruk somli shal chwa ni in free se la pek chwa ani Diesel HSD liter khatcheng somrat pali le poisa pathum ni in tungkar chungin liter sing sari sangli zaruk alo thleng thara liter singa sangruk thal chwani in free sale pek chwa ani Mavula filling station hethu ba sai lai thing in Mavula filling station ha petrol MS liter khatcheng somkwa pasari le poisa somsari parukani a tungkar chungin petrol MS liter sing khat sang thum lo thlengin liter sangli zanga pali shal chwa ani a free sale pek chwani in hethu ba sai lai thing in petrol pek chwa na khol hi achha ta wangin petrol pek chwa thei ani lo thung
diesel HSD hi liter khat cheng somriat pali le poisa panga ni in tungkar chungin liter singli sangkwa lo thenga liter singli sariat somsari panga shal chwa ani a free sale pek chwa ani LPG report MS Kuma Gas Agency tungkar chungin MS Kuma Gas Agency a erongbol na gas bur sangkhat zathum somnga lo thengin commercial gas bur som pahni lo theng tharbok hetu bat sai lai thleng hian chan mari venga erongbol na gas system mek ni in lo thleng le tura be sei po chan maria sem chun som tur ani ang tundin huna erongbol na gas bur khat cheng sangkhat za som ruk panga ani a commercial gas hi bur khat cheng sang hi za sari somriat ani khatizong khatungkar chung along trai district thil thleng langsar zwal kan thlir ho thei te chu ni e